Tatou Tapua'i I le tua. Ia vivi atu I lo tauali'i. Ona olo na lofa. Ona wawenga na whai I le whanau o tangata. Tatou talo. Wala whai mai sa moa I whanunga le leia la go fio. Matou mauri maui na fōi o le siri eso la go fio I le nei tai a fōi. Anganga pa I ai. A fio mai whātumu tumuina o matou nei loto. Ina ia ato ai o le vi inga ma le whawhitai I la go fio. Sausa wina I mātou I le mana o la go fio. Fa Manuia mai le nei Sauniga ma le Tapua'i ngai awala atu ia Yesu Kiriso. Lo mātou wali I ma le whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Fatua tuanga fa apostolo. Ngangana fa Samoa. Ngangana fa Peritania. Ua o fatua tua I le atua le tama. O le ona le malosi umalava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o fatua tua fo I a Yesu Kiriso o lo nalo e to tasi o lo Tatou Alii. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupo. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa taurina, sa maliu, sa tanumia. Na o ifo I se oli, o le aso tolu na to e tū mai ai na I e woti.
ngā whioae i le langi, o lo wanofo o ia i le tū tau matau o le atua le tamā, o le e ona le malosi umalawa, o le atoia fio mai o ia e whamsino i e ola atoa mai uoti, wa o whatua tua i le nganga Paia, wa o whatua tua i le kālesia Paia e au whiainu uma, i le mare mafutanga le au Paia, ma le whamangaroina o ang sala, ma le toe o le mai o le tino o le tangata, i le mare ola e whaavavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cause and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust your forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo, e Paia lava o lo malo e whaavavau lava. Mo tāua fo'i o le Tapua'i o le tagata. O na ua mawhana le Mafuta mai e la ua whio i a te matou. E ala mai i lo wanganga Paia. Wa oso ae o le lao o le ne yasu. Mātou whawhitaia o lo wanga lofa ma lo wanga le lei. Ma e o le sirisiri o la awu whio. Wa e whawhangu i a te i mātou. Na ia mātou wa aia o le mātango whia o ngā ruenga. E vi ia lava oe lo mātou tamai whaapapau lava. Whawhitai i le wā ma la awu whio. Sa punitia on o le ang sala. Aua i ave ese le atua lo mātou tamā. Ina ia tātou whawhisa ngā i le Paia ma lo mamaru. Whawhitai ai i lo wanga lofa ma lo wanga le lei. Whawhitai i au wawenga sili sili e se. I le whamaloloina o mātou nei tino. Ai whasin sili ai le tū wha le nganga. E vi ia la awu whio e whaapapau lava. Whawhitai i lo wanga le lei le lalo langi Atua. Le whaoratanga mo i mātou o malawa. I lo talia o le whatua tuaiti. I lo malofa ma lo wanga le lei. E le mawhai o na le liu ese mai i ate i mātou. E te taitai whatasi fo i mātou. I le vanu lafu le mu mātou te mālolo ai. Whawhitai le Mafuta mai o la whio. To ese lo mātou nei se vai lo mātou te mā. Wa mātou te loa le Paia ma le mamalu o le menei.
Ona ua mafuta mai lo mātou ali ie. Mātou te watu ma le vi inga ma le whawhitai. I lau tau singa lofa ia te i mātou. I le aso ma le aso o lo mātou ali ie. Ua mātou a ai i le sami. O le lau ele ele. Mana vaina fo'i o le ea lo mātou tamā. Vi ia lava oe e whaavavau lava. Whawhitai i lo walofa. O loa ta ua o lo e foa i pe lava ia te i mātou. Ine ia tupu tupu ma tā lau 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 whingalo. Whawhitai i lo wanga lofa sili sili e se. O lo wanga le lei mai i le āmatanga. Se iau atu lava i le ngā taanga. Le nei wa mātou sapi ai i le fia ma le manuia mai ate oe. Whawhitai mo Yesu ke riso lo mātou wari whaola. Le nei yaso sa le mai le mātou. Pe mātou te aulia mai le lofa ma le nganga le lei o la wa fio. Ale nei wa tali la wa fio lo mātou tamanga le lei e. Whawhitai wa tafa ese o mala mai ate i mātou. Le nei wa mātou nofo i le manuia mai ate oe. O le whātua tua ma le whāparepale, o le whāmoe moe ma le taritonu. E vi ia oe whāpapau lava. Whawhitai lo mātou tamā Paia. I le Paia ma le mamanu o lo watunu o Mafuta mai le nei tūlā. Mātou te whai taulanga whātasi. I le suafa o Yesu Keriso. E mamori atu ai o le nei taulanga whātau vaa i a te oe. Ia vi ia lava o lawa fio e whaapavau lava. Le atua lo mātou tamā. O lo walofa ma lo wanga le lei. O lo walofa tu noa i a te i mātou. Whawhitai le mātango fie le li ie o lawa fio. Le sua malia upo aua fionga Paia. Wea wa o ma ua mātou o na whai tawina. A vea le masulu mata i ala i a te i mātou le mātou nei sāwaninga. Mātou te pepese matau tau watu. Le matango fie o lawa fio. Whawhitai i lo mātou tamā i lo wanga lofa ma le anga ni lei. O a mātou nei mana unga lo mātou tamā Paia. A o iai o Samoa si o mātou watunu pele. Le atunu o whaavai i a te oe. Mā lo le ono sae. A o iai lo watunu i le whiriwhiringa. Whea lava le tua lo mātou te mā le mawhau ma le whiriwhiringa. Mātou te wala au i la fio. Wha paolo wa awa lofa. Wha manuia i vaenga whai i puwhai o lo malo. Tai a te i la tau i le while mu. A whisi i la tau ma whai lo atu i ato i la tau. Le mano la fio e tu mau pe lava i le lofa ma le anga ni lei. Atua i le tuai lo mātou tamā Paia. Nisi o ainga. Le tangi a we mayala. Ona o le malanga le maliu ma le oti. Le tua lo mātou tamā ia iai o la wha mai senga ia te i la tau. Wha mā whana lo wanganga ia te i la tau. Mātou te wala au. Pui pui a mātou whanau ia awa onga. O ainga i ngā ruenga. O e ka le sia mo la tu tofi. A le ngata i leo la au whai ngā ruenga lo mātou tamā. Fua ia te i la tau le tino malosi. Fua ia te i la tau se mea la tau te mana o mia. I le aso ma le aso. Whawhawina o mātou loto manganga le li ie lo mātou tamā. Mātou te o mai mo lo mātou nei loto wha nau nau. A wāua mātou biloa. O laua fio o te mao le lofa ma le anga ni lei. Mātou te wala au ma le nganga. Wha manuia nisi o aingo wha manatuina o aso fia o le ni aso. Fua i o tau sanga i tele lo mātou tamā i a te i la tō. Pui ma marutia i lo walofa ma lo wanga le lei. O lunga o le sami, lau ele ma le ea e whimalanga inga. Ta i mua lau o fio whātaunu uina i a inga. Pati patia lo walofa lo mātou tamā Paia. Ia te i mātou lau o fio.
Awane tu ua whatama I mātou. Aia e mafuta mai lo mātou wali ie. Fesoa soani mai lo mātou mafu whau vai vai. Manuia Amerika Samoa. Wau o sisi o lana fua lo mātou ta mapa ia I le aso ananafi. Ai o le vi inga pe lava I la ua fio e whaafitai na lofa ma le anga ni lei. Mātou te talo lo mātou ta mapa ia I le au le malo. Samoa tuto tas. Ma le lau te lenga a toa o lo manu malo le li ie mo I latou. Ia ufitia I latou I le fia mai a te oe. Ia Manuia whainga malo ia tutuila ma Manua. Ia iai o la ufio. Pui ma marutia I latou I lo latou tamu whai. Pei foi o na mātou o na au mau I Amerika nei. Wha Manuia le nei atunu o a mātou o au mawai. I lo walofa lo mātou ta mapa ia. O ainga I New Zealand au se tālia po whea lava le tū o le kelope. Mamoli o le lofa le tū a mai la ufio. O mātou mo onga I ate oe lo mātou ta mapa ia. Le atua lo mātou ta mā. Mātou o le whanau o le fotu o le anga masese. Alofangia I mātou I o mātou vai vainga. Ianga sala o mātou o na whaia ma le mauti noa. Wha amangalo mai I ate I mātou. Aua le ave sea o lo wanganga pa ia mai I ate I mātou. Ai wha mole. A o mai a te I mātou I tusa mo wala. Lo mātou ta mapa ia. Le vāo I mātou I whanau ma mātua. Mātua malau ngā ruenga. Alo whangia I mātou whamangalo mai. Lo mātou ta mapa ia. Whamangalo le lalo langi. I se ma wha le tonu. O leo na mātou ne te talo lo mātou ta mapa ia. Mātou te ole mavala au watu I la wa fio. I le suafa manu malo o Yesu Keriso. O lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Let
Whaitawina o a Fionga Paia le Atua. Ngangana wha Peritania, whale tua ia soli ula le sua. Whaitawina o a Fionga Paia le Atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Mark, chapter 5, verses 1 to 20. Let us hear the word of God. They came to the other side of the sea, to the country of Gerasenes, and when he stepped out of the boat, immediately a man out of the tombs with an unclean spirit met him. He lived among the tombs, and no one could restrain him any more, even with a chain, for he had often been restrained with shackles and chains, but the chains he wrenched apart, and the shackles he broke in pieces, and no one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains he was always howling and bruising himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and bowed down before him, and he shouted at the top of his voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." For he had said to him, "Come out of the man, you unclean spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion, for we are many." He begged him earnestly not to send them out of the country. Now there on the hillside a great herd of swine was feeding, and the unclean spirits begged him, "Send us into the swine, let us enter them." For he gave them permission. And the unclean spirits came out and entered the swine, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and were drowned in the sea. The swineherds ran off and told it in the city and in the country. Then people came to see what it was that had happened. They came to Jesus and saw the demoniac sitting there, clothed and in his right mind, the man who had had the legion, and they were afraid. Those who have seen what had happened to the demoniac and the swine reported it. Then they began to beg Jesus to leave their neighborhood. As he was getting into the boat, the man who had been possessed by demons begged him that he might be with him. But Jesus refused and said to him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and what mercy he has shown you." And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone was amazed. Mai le whenga inga whau, e vengalia ma record on mata opu e lima. Te whaitawina mai le whai upu mua mua e whaangata mai i le lua se fulu. Ma record on mata opu e lima, te whaitawina mai le whai upu mua mua e whaangata mai i le whai upu e lua se fulu. Whaitawina o a Fionga Paia le Atua. Wa o atu i la tau i le tasi tu o le vai. I le lau ele o Katara. Ua maliu atu aina i le waa. Ona wheta lailo le o ia ma tangata o le tuunga mau. Ua wheta ia i la ua. Ua ia te ia le angangaleanga. Sa mau o ia i tuunga mau. I le mawhai fo ia se tasi ona noa no tia o ia. I maia ua mea lava. Wa tulasi ona noa tia o ia. I mea e wha mauai vai. A toa mamaya ua mea. A ua motu sia. E ia o maia ua mea. Ua tui pala ina foi. Mea e wha mauai vai.
ele ai fo i se na mawhaia o na whaalata ia te ia. Sa iai pēa lava ia i tu ngā mau, ma maunga i le pō ma le au. Sa alanga, ma se lei o ia te ia lava i maa. Wailoa ma mau mai e ia o Yesu. Ona mo e mai lea, mai fo ia te ia. Ua alanga mai fo i o ia ma le leo tele, ua wha pia mai. Se asa mea e te mana o mai ai ia te au nei, Yesue. Le alo o le atua siri ese. Ona whai atu le o ia te ia e whapea. I le suafa o le atua. I whainga tau na ave mai ai ia te au. A wana whetala i atu Yesu ia te ia e whapea. Alue whafo i le tangata. O oe nā lea ngangaleanga. Ua whisili atu fo i Yesu ia te ia. Po o ailo wingoa. Ona tali mai le o ia ua wha pea mai. O le ke ono, lo wingoa. A wā e toa tele i mātou. Ua matua ai oi mai whai o ia Yesu. Ina ia, na le awe seina i lātou i le anu. Sa iai fo i le lafu pua ai tele. Ua tataa e la talande i le maunga. Ua ai oi mai fo i te moni uma ia te ia ua wha pea mai. Ia e awina i mātou i pua. Mātou te ulu tino ai. Ona tu watu lo lea e Yesu ia te i lātou. Ua i fafo ngangaleanga. Ona lātou ulu tino lea i pua. Ona filosofi i foai lea o le lafu i le tofe i le vai. Pe a toa le lua o afe i lātou. Ona male lemo ai lea i le vai. Ona sola lea. O e sa whanga ina pua. Ma tau watu i le ai. Ma ona fua ai. Ona lātou o mai lea e mata i le mea ua whaia. Wa lātou o mai fo i a Yesu. Ma ua iloa o ia sa urutino ina te moni. Sa iaile le ke ono. Ua nofo i lalo o ia. Ua ofu fo i ma ua atamai. Ona lātou mata tau ai lea. O e nei loa. Ua lātou whaamatala atu ia te i lātou le winga o le mea. Na whaia i le nea urutino ina. Atoa mapua. Ona lātou ai oi atuai le ia te ia. Ia maliu ese atu ia i lo lātou nu. Ua maliu wae o ia i le waa. Ona ai oi mai ai le ia te ia o le na urutino ina. Ina ia la whaatasi mai ia. A o Yesu, ua le mawhai. A ua whetala i atu ia te ia e whapea. Alu atu ia oe i lo fale. I lo a inga. Ma ia e ta watu ia te i la tau mea te tele. Ua whaia e le li ia te oe. Ma lona alofa ia te oe. Wanu foi o ia. Mana tala i atu i katapoli. O mea te tele ua whaia e Yesu. Ia te ia, o na ofo ai lea o tangata uma. Manuia mai i le tua i le whaitawina o ana Fionga Paia. Ma ia tu mau pe lava o lona vi inga e whaapavau lava. Amene. O le launga i le suafa o le tua le tama, le alo ma le anganga Paia. Maua mai le matua o le launga le tusi sa whaitawina. Whapea, i tuu ngā mau. Ona whirwhiria i leo le whai o pe 5 ma le ono. E whaatonu whalau ai lo tātou sāwalinga. Ma le tātou Tapua'i o le nei vai aso. Sa iai pe o ia i tu ngā mau ma maunga i le pō ma le au. Ua alanga. Na se lei o ia i a te ia i maa. Ua iloa ma mao mai e Yesu o ia. Ona ma mo e mai lea. Maifo i a te ia. O le mea mua tātou te whaia. O le pule malosi e reli. E a mana ia e te moni. I le whai upe ono whai mai ma reko. A o mamau e se mai Yesu. Na wa ai atu loa le tau le o Yesu.
le toi whātali, ta mo e loa, ona ole fia mālolo. Awa ai fo i le nei tangata i le tūlanga sa iai i te tonu o le nu. I le wha sa wā, ma le leo le wā. Ai o le mafua anga tonu lava lea o le ola tā mwhai. O lo tātou ola ia tātou tā ofi i le wha atua tua ia Yesu. E moni lava i ai whawhi tāuli e te tupu mai o le olanga nei. Ai ua whaani mai e Yesu i le nei tangata. O lona malos e whaasa o lotoina mai ai o ia e mai sai tianga a nganga leanga. O le so ma le wha moe moe. A wale ola Tapua'i o e Samoa. O no tia pe o e sai tianga le fili. Po e masani pe lava i le nofo i te tonu o le ana. Ua feta lai le tusipa ia le atua i le so. Mai o Yesu o lo iai o le malosi e wha malolo ina ia te oe. Le nei lalo langi e pei o se tunga mau. Mai e iai o le ola e iai fo i mare oti te tonu. O le mori mau tā ua lea i tātou mo le ne yaso. A o sai tia i tātou i mai a malolosi. Ma wha mau vai i le oti. Ta mo e ia Yesu. E te mawai o le wha aola tang sili. E mana tua le nei tau le lea. Ona lona nau ta inga ina ia wha tasi pe lava i le li. Au te moni. Fefe toi fo i atu i le no. Ona ua sava lia e Yesu. Maulo atou tari tonu o Yesu. E iai o le mana. E wha umati ai o i latou. Nei ulava ina manuia o le nei tau le lea. Au nangi atu ia Yesu. O te fia whatasi ma oe. Whawhawhonga fo i le tala Yesu. Sauia ina e anu. Tala i atu i lau ainga. Malo nu. Ngā luenga ua whaia e le siri ese i a te oe. Ua whao ngā ina o le nei tangata e Yesu. E mamoli atu ai o le tala le lei o le malo le tua. I te tonu o lona ai. Ua sila fia fo e Yesu. E le talia ia o i tonu o le neinu. Ai sea. Ona foi ese foi le tūlanga wha pau mane wa ai. O le fefe. Wa o atu la Yesu i le tasi tu o le au vai. Le lau ele lea ua wha ingo ino katara. Ua tele fo i le fia o tangata ua maua. Ina ua la tau wa ai mai. Ua tau nu watu Yesu ma le au vai. Le motu lava lea o lo iai o ngā ruenga Yesu ua foina. Le motu lava lea sa iai fo i o se tasi tangata e ingoa i airo. O ia sa iai lo nā fine. Se folo ma le lua o tausanga. Sa mai matalioti. Mai ua pau i vai o Yesu ma ai oi ma whatonga atu. Ma taua nau i a Yesu wa wha peane. O lo ua fine ua talioti. I nā maliu mai ia e whae e ua au i lunga i a te ia. O na ola i leo o ia. O le leo le nā o le wha atua. O le tari tonu ma le vaai i le tua. Maana ngā ruenga e whai e tonu o le olanga. O na maliu atu leo o Yesu maia. Ma sa mulimuli atu fo i lau soo. Ma le toa telo tangata wa feta omi atu i a te ia. Ai sa iai lava se tasi o fafine. Sa maua o ia i le mai o le puna toto. Se folo ma le lua o tausanga. Talofa. Le nei tina ua ia tu ua lana whanau. Tu ua malona ainga. Aru ese mai i le fale. O nei ele ai o le fale i rona mai. A ua sili i a te ia o lona nofo i lunga o le awala. Ai whaamama ina o lona fale. Ina ia Tapua'i o lona ainga i le atua. I le mama ai le pispisia i lona mai. Walangona Yesu.
ua pa'i atu o le tangata I lona taupau. Ona fasili atu lea o Yesu I le au so'o e whapea. O aina pa'i mai atea. Ona sauai lea o le whawhine, ma le ngatete ma whapa u I luma o Yesu. Ma tangi whapea. O au na o pa'i atu. Ona o loo fia maua se wha malo long sili. Wa tele o lana oa ua alu I whare mai. Wa fiu iai o tonga fitinga. Ai le mawhai o na mawai o le marosi. E pei ona talia e Yesu o le anga lofo o le nitina. Se whafonga o le tai au fōu ma sa mua. Pa I atu le tau pao o Yesu. Ma le wha atua tua. E te o lai ma mawai o le file mu. O le wala au lea le atua I ate o e whasoa suani ai. I pua ngā mawhaingta. O lea fo le vevesi mai o le tu sa e matu. Tu mau pe lava. E iai fo I o le tua I sifo. E iai fo I le tua I sauta. O le lofa ma le anga le lei o le tua. E tu mau pe lava ia te oe mau e wha wawau lava. O saula o le tasi o le au auna le taita. Ma le tala wha anoa noa ua whai mai. Ma lie. Ua oti lo wa fine. Ua tau anau pea o le nei tangata. Ma lona mauti noa. Ua sila fia Yesu le ti nā o lona lotu. Le ti ngā o le lofa. Na va ai Yesu ma fetala yatu ia te ia. Yairo. Aua te fefe. Tau lava ina e wha atua tua. E toi ola mai lo wa fine. Wa o le fale wa whatau nu ina e Yesu o lana fetalainga. O iai foi o tangata ua tangi au e. Marona ato manatu foi e wha loto loto lua. Ta ilo foi pe mawhai o na tula e mai wa oti o ia. Pongi saa foi o rola ato mafo fau ma le mana tunatu. Pena o mai ea Yesu e fatu la e mai ate ia. Mo leva o na maliu. Taunu watu mara au soo watu watu I ate la tau I fafu. Fe mai le fetalainga ale alii. Funai ia e tula. Ona tula I leo le teine masavali. Ua sala lau le tala fo I le nei va venga I le nei nu. Ia tātou maua le fina whenau ma le loto atua toa. E taula wai lo tātou wha moi moi. O le tā ua o le nei tala. O le au mai o tangata ina ia a fia whatasi I le lofa ma wha manuianga mai I le tua. Mana tua fo'i o mawhatianga o le nei olanga. O Yesu lava o le fō mai sili. O I tātou e ao na tātou na nofo ma le Tapua'i ma mana tunatu. A mai lo tātou wanganga. Na o Yesu lava na te whaapfo I si eina. O le nei vaenga o le tala e wha ilo mai a te tātou le mana o Yesu I lo tātou ni yola. E le mawhai na ia tu ua I tātou whatama. E whaatasi e pēa ma I tātou I asa o reo langa nei. E tele o mafo whaunga le lei tātou te maua mai. Pea manino lo tātou wa ai I a Yesu malona whinangalo. Le tala I le tawaso. E pongi saila I le tino. A o le nganga I le sila sila maritanga I le tua. O lo I iai le fatu o le memoni. E u lava I le pongi sa o tātou mata. Tātou te tangi pea I le tua. Ina ia whapupula ina o tātou mata. Tātou te va ai I le memoni. Wai se tasi wa pupula o na mata I le nganga. Alo fatu se tasi. Na o na pupula a ua le loa atu o se alamoni. E pei le o le nei tangata. Ua wha malolo ina Yesu. Ua pupula ma ua ia va ai atu. Fe mai pei lava o ni la au tangata I le va ai. To e fesili Yesu ato atoa malana va ai.
E wha penaro tātou wa ai I le tū wha le nganga. E ne nefu I le tele o taimi. A tau wa nau pēa ma wala au I le tua I lona alofa. E wha manino ai o la tā ua wa ai. Sa moa le atunu pele. O lo e nofo Tapua'i. Ao e alo whaiva po o whea le tū. O le alo iai o le saa o le malo. Manuia pēa lava lau Tapua'i. Po le fats po le HRPP. Ia mana tua le lofa ma le anga le leo le tua. Ia o to uri masao lo na wha moi. E manuia ai o la au tau tau mwhainga. Ma tau te Tapua'i ma tu I peo le muri pipanga wa le whetalainga Yesu. O te ia te oe pe lava. O te avea fo ia o ma fo mai ia te oe I taimi o pua ngā ma whainta. O te wha lava lava fo ia te oe I ofu papae pe o le kiona. Ma o te Tapua'i a o e yalo fo I lau whainga malo. I lor te talo whaalia le nā lo tātou wali I pe o na tātou na masanyai. Lo mātou te mai o le langi ia pa ia o lo suafa. Le te talo le nā ua avea manganga loto maulalo. I te tonu ia te oe mau I le so. Le ei se mea e whainga tā I le li. E whaingo fia o me uma. Sa moa, aua le papole lau Tapua'i. Mo sila fia e le tua lau wha tua. Mo sila fia e le tua lau nau tā. Tu mau I le tua. E mau ai o le tali o lau tau mawhai. Among the tombs, the demon screamed at Jesus, "What do you want from me?" In fear of great power of Jesus. Demons also request to Jesus, "Send us not into the village, but to the herd of pigs." And Jesus rewarded the request. Sometimes when we see this pattern in our lives, it affects us in a way that we haven't experienced at first. But this possessed man gave us an idea how to see God in the midst of the storm. Yes, he was in tombs, between the mountains, screaming out his lungs, breaking every single ropes with metals. But the moment he saw Jesus, he ran. But the demon has his way to do with this. Instead of the man speaking to Jesus, the demon first asked. The question is why? Because they recognize Jesus has power to destroy them. So therefore, Jesus demanded the evil spirit out of the man. And he did so. The good news is that this man was in place for Jesus to fulfill the mission, preaching the gospel into his own family and his village, just as we tell others today. Many of us, we suffer in so many diseases, not only in the physical body, but also in our spiritual body. As we live in this world, it's like a tomb. We find life, and also we find death. But fear not. Jesus is with us. He promised us he will take care of us until the end of time. The story of the woman that was bleeding for 12 years is one of the sad stories in the life of a believer. Imagine being away from your home, your children, and your husband for 12 years, and your faith was to let them go worship God in the cleanest way. Because of the law back in the days, this is what is written. When a woman is bleeding, is not allowed to go into the temple to worship God. It's known as unclean. But what is the use? If this is the reality of today, but Jesus wipes all that out from us. We are free to press on and praise Jesus. Even we're sick, because the sickness that comes in our hearts
It's the part of the sinful nature that we deal with it. Jesus touched every single human being with his holy touch. Healing provides us grace and peace come from him. I encourage you today to press on. Whatever it takes to reach out to touch Jesus, do so in faith and believe. Jesus says to the man, don't be afraid, believe. In Jesus, both hope and promise is found. The next time you feel hopeless and afraid, look at your problem and listen to what is Jesus saying to you. Fear not. Don't be afraid. When Jesus says, be open, he was spoken to the blind man. The only simple words the blind man would understand. But Jesus will ask you this today. Are you willing to open up your hearts and let me into your life? So why did Jesus touch the man a second time before he could see? This miracle was not too difficult for Jesus. We need a second touch. For the first time, everything is blurry. The second time, then we can see a clear view what Jesus is trying to say to us. The disciple might not have no idea what was going on, but perhaps Jesus himself was with them. Even though they confused all along about his mission on earth, but Jesus let them know that his love for them endures forever. The only safe place for me and you to run to is Jesus. So what is the conclusions for our message today? Jesus is our great physician. No matter what is going on in our lives, we can ask him in prayer. He can even use doctors to heal us. He can share his power to the Holy Spirit. We receive life from him. Effective prayer needs to be both attitude of complete dependence of Christ, our gratitude of asking in prayers to thank you. Jesus' power demonstrates in our lives, and our faith made well with him all the time. There is no substitute for prayer, especially in circumstances that seem impossible. Jesus is the great physician and healer. The invitation of this message is very simple. Do you want to be healed? Do you want to be well? Do you want to be strong? Jesus is the answer. You don't have to run to him physically, but your mind, your heart, and soul start running towards Jesus and proclaim his power in your life. And he will heal you and forgive you and have mercy on you. Today is the day of hope. Today is the day of salvation, healing of our souls in Jesus' hands. See, for our full family, we've been in this boat for so long. I mention this every week to you. Our understanding and appreciation of Jesus Christ, it goes beyond and unnoticed. Your work in the body of Christ, may the Lord continue to bless you. May God continue to feed you and give you waters and manna so you continue to press on and heal many with the good news of Christ. Today, as we come together, the church is a hospital. For us believers, we are the sick that Jesus came to heal and set free. Today, all our chains are gone from us because Jesus Christ himself sets us free from the bondage of sin and the devil himself. May God himself, the God of peace, will sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. Ia Manuia lau Tapua'i ngai le whātua tua fast.
Ia manuia fo i lau Tapua'i i le whātua HRPP. Ia o tau manuia. Ai ola i mātou. Alo ma whānau o lo watunu. Soifua. Ona o Yesu. Amen. Tatou vivi atu i le tua i le pese o Sauniga.
Ia, whaatai rea tua ua uria mai Manuia, ni whai unga o tātou Tapua'i inga o le nei sa. O le vi inga lawa ia e fo i rea tua, o tātou ngā ruenga, ia o le whai loa o na vi inga. Whaatai ia i tātou sa mwhai on te whai Tapua'i inga whaatasi o le nei aso. Ao, ka ia le sunga i le whai au ia Samuelu, matawheo, ia, te ia tātou Tapua'i inga o le asa, ma le asa, ia, tēnā ni fo i le nei asa. Moni atu langa whaatai lau sunga le whai au, tu sa le tāpenanga, ma tango fia o le nei aso, ia, o le mea moni ai le whai ngofie, so i fua tapena, ia, i le upu o le atua, moni te whananga whaatai, ia, ta maa mātua, tina mātua, ia si o hare tūpulanga talavou, o e whai ono tātou whai Tapua'i inga whaatasi o le nei aso. E leo tuena malelaina le nofo whaataritali o le atunu, whai o tonu o lau ele lava ia o le tātou tofi, ia a o tātou fo i o lo ai tau malele, ia le tautua, e paua o lea, ia lava pea le to whamle uta, tātou te whaatuatua i le tua, ia e na te au mai se tari mo i tātou uma. Nea na vale tali e au mai, ia o te manatu e iei fo i se taimi o le tua e nā te tue te pena ai se taimi le lei mo i tātou uma. Mo te minei, ia, e whai ia umasui o le kārisi nei, ia ma le tio whaasara lau o le si ufonga o le tai au fau, ia mātou te whaataro whalo i atuai, ia te oe Samoa, e tūsa o lau Tapua'i inga, whaatasi whai mātou le nei aso. Anga le mai le atua, e Lotu soifua maleola, tai mai, tai atu Lotu soifua, e nāwa iaso o whaamaru manu mai, whi au mga luenga, nisi fo i o whiangai mga luenga o le ni aso, ia le anga le lei o le atua, ia, o le mātou whaafitai le Samoa, ia e tusa o lo tau lava pale, ia ma le whai Tapua'i inga whaatasi mai mātou o le ni aso, ia whaamanuia mai le atua, i le nāwa yaso i whi au mga ruenga. Te nei, ia, soifuia, mai Manuia. Tātou whai u i le talo. Ufi mai ia te i mātou oelo mātou ta māpa ia. Whamanuia mai ia te i mātou. O oe o le tāu la sia sili lo mātou wali ie. Mātou te whātua ma wha moe i ai. Au iai o i mātou le nei aso ma le āmatanga o le nei vai aso. Wha malu mai pealo mana ia te i mātou. I le Mafuta mai o le nganga Paia. I le suafa o Yesu Keriso. Ia Manuia Samoa ma le lalolanga. Amen.
And don't forget the asset tracking system.